Футболды КВН командалары қарсы алабыз. Selam dostlar. Sahnede futbolda КВН командасы. Dostlar, buna benim dostum İdil КВН oynar alıp geldim. Buna bu benim dostum Deniz. Тоже КВН'den alıp geldim. Buna bu benim koşu altında yaşayan öğretmenim. Ülken oğlunum. Kurşuhenim. Başanıyım. Patronum ne gayet kalan malayı. Futbolda КВН командасы Башкортостан Республикасының құрылтайына ашылған. Әрге өзінекен тапты. Dostlar, muhabbet vakil hamak bir tapırağına tügel. Hazır bizim oyundun temahı drama. Şuba göre bir yabay metrolarda koymayız, drama bir parayı. Marcel, işte bilayım, nime buldu yine? Beni kılığım taşlandı. Marcel, işte ben satanlayım. Yine hangarım böyle, benim kılığım taşlandı. Güterdiler, taşlandı. Bugün zamandan Başkurtlar atta yürüge yaratkan hem şuğa bağışlap yırlar da yazganlar. Marcel, işte bir tağın ilayım, işte başımda tutkanım. Sıbaylarına kaşka, gildirip tipti başka. Kadirli dostlar, bu da kadar Havantoy'da yaratığımız bütün değil. Havantoy'da şurada kılıklılar, şurada sindirekliğiyle kuryozlar var. Hedalarda kurmayı gidin, emmerde de var. Belki var işte parayla. Zahir! Enişe başta kartuş uşatma. Şu aytып, Marcel'de kılın taşlağanын bildik, hazır nişikolar yürügen kurudayım. Elfir niye ödeyim bu? Bir Elfir'in bir ürdük yine malayı. Elfir, bulaytma başka. Kararı, Elfir buna oşu aylı, kızımlı, yıldızlı tünde. Senin yegitin bularak menine bir yine horob verim gile. Ne? Sen uzun ömründe bir tapır ohala bilengen var mı? Var. İyi mi? Önüne bilengen mi? Okşamagan bit. Kararı dağı bir horobum var. O uzundan senin ağırını. Onun üstüne nime kaldın o? Meni ağne түршетіледі. Ağını tuşu değil nimege. Мен ведь женщина огонь. Dostlar, hep ötekinde Suifa oyunu oynaganınız vardı. Buna men de bugün Suifa oyunu oynadım. Hem şuğa göre men hazır kız rolünü başkaram. İlgis kararı. Ana matır buna kılıkaydır ha. Atma okşaganda. Ata yoksa
матур гына мулатка. Мулатка. Ие. Ой. Бар, танышып кет, бар. Уялам да. Уянма, бар, танış. Korkma, Bürgenler, şunda yok. Әйдә танышайық әле, мин Марсель, һин кем? Менің исемім Гүлкей. Гөлкәй? İsim Оның исеме Гөлкәй. Gülkey. Нисі бұны свиданиеға, нисі бұны ысырашырға сақырға екен? Gülkey, kızlar ismini yıllar bilen mi? Гөлкәй исеме қыдар ка? Біреулі білем. Вот, бар шыны yırla, шәсінен хыйпа, қосақла. Kızlar yaratау, романтиктарды бар. Уялам да ол. Ней, Гөлкәй, тыңла, ер. Ерен аттым, аялдарым, алтын тарап, ай-ай Гөлкәй. Bulmadı. Қадірлі достар, бүгін бізді ұлы қайғы, туған тұғын ешен толтырған ғабділ бүкір әйел өліп қалды. Ол хәйбәт кеше ме ол? Мен әйтіп тұрам. Бензинді Матайдың багын асып қарағанда шырпы сыйға ярамайды дейді. Бүгін ұшы мәжіліске бізге Ирактан көрнекті кішілер де келіп өткен, Мәскеуден орыстар келіп өткен. Матай менен кесетін нетмәген. Мұрса сен тек тұр әлі. Қазір мен ғабділ бүкір тұрғанда сөйлеймін. Сен орыстарға тәржіме етіп тұр. Мен бір санасар білем. Ғабділ бүкір Қырғызқалы ауылында туған. Габдул Букур родился в муравейнике. 13 майда Алмағастар сәске атқанда 13 масла, когда яблони цветы стреляли, Ғабділ бүкір ұшы фәжиғали ғұнақлы дүнияға келе. Габдул Букур родился в России. Дус, бәхил бол. Друг, будь всегда бахила. Бүгінгі ұшы мәжілісте өткерір есін. Хатта Силәбі өлкәһенең қап-қара, ең ұста табадағыла келіп өткен. Мынау Бизнесмен. Бизнесмен. Birde kılay, kuşilerdi. Eseyim etti, yatakta yaşamadı. Yuklar kala yerin girmeler. Qadrli do'stlar, biz ham qirmiz qolib turamiz, shartliq bo'ldi. Unda bir og'zi kelgan qirmiz qolgan. Unday. Neydi? O'sha aytdi. Shunga bir uylanib da yerlarga bo'ldik. O'sha og'ziga borishlar. Balki deyman, qashalig'i yondi.
Вот бұл